Julius Gitare uria ni muthinjiri wa kanisa ya Jerusalem International norete Aciari GUTIGIRA ni bakumenyera ana bao mono kagitene GAKA RUUTHA agitariria Aciari baba inge berekeragia metho jonthe kuthukumira ana akiongera Aciari bari na ngugi nene ya kurera mwana GUTIGIRA ari na mitugo mega na ate gwitonyithia kirimantu jaria jombekia kumuthukia. Kaitene kautwena ana bani ni meshie muno ana bashukuru Kiri RUUTHA muthinjiri omurungu kanisa cia Jerusalem International Church Julius Gitare na uritiana bao shukumia ngwene mwanya meshie batekarie theri na morotu ya kwirita meyene na baraba ishukuru ntukushu manirie buruna mauku agutha kwina RUUTHA ya antu abaingi muno antu babethi bathuka no tubombo itajirene bomba kuria guntu mwanya baria endo na muntu riari aria endo kauku mama antu ni ateza sawa na ngera antu babethi baraba kuthoma ibarie maukune baba athiriri bawe kawe kangega kurita na akiendelea na mathomo zaidi no ntwari aria endo utikiria mantu ya muthukira tira ndaundi no weta itongera yandwa ndene ya igurari tawa Samuel 11 aratiwa aria endo aratiwa kubange betere andu na waratiwa na ria atirire ta kuona mwekuru wa Bethseba no ntwari utheri areta kuthungira noe na ari kuthithio thungiri noe arereta thungiri kwawe arathukia maisha yawe ndo ana bawe bara athungiri na barathuka na kinya barengo nenene muntu agaria aria endo nethe akiri thithia kawe kinya kari muntu mwithi ukakira utheri akinya mpempe iria gatukano kathithia bwaga nto kuona athiringi no ntwari ote kuona mbeca we mwari ukambire kuria mbeca na jeiti mkuluki Mataaro yawe yakunenguranura shukuirwa kiriana bao banini muno mwirione yo egembe no kuona ibakura na bai banini muno ria tuthaye thabu imbia chobu boy muno tukutara bane yembe na no guturi kwagara yaka guti antu bari kuba kwariria antu bangi watuka itu ya cancer ataro na re number 1 ya manto yale pregnant ya talo number 1 ya manto yo dana chukuru ya talo number 1 ko itu kwenda batu turi antu babethe na pastors turunga mebo ya kuritana na betu no ntwana baritana wa mushari karitanana mwalimu no ntwari mu badhirie bwawe bo rende bobutiere iwa pastors na Aciari bongi bwa thirikari ne anene betu administration babati kuyuke kanya nikendo ntubumba kwebelao nontuliana betu bakaria njire no theri ya gutikiria yeya na bonge babata muthinjiri uyu omurungu akuinyelia kwatwika mwana akethera ari omurito itare abere takinya uturo maisha yake yakabua kuri ana baratuwe muntu ena miaka 14 ka 13 aina kana umenye we kwisemu ati corona maisha ene yawe ira yetawa mwari nonto make mwana weta ke mwekuru kana kuma ke mwana weta ke mukuru endelea akiacha bakua au akawakana ika baba akiacha bakua ika baba nonto ate kuona bawe tate bakua nonto wengo ikaere stress na mwana ate na makosa nikejere itare abere teta ate itakinya kitu kionde utege tukinya kibugi ate ke tumairo itarago gitakinya kibua kinyokare mbere takinya itarayo ukaibwa chechu wara ke wagitakuru ukaibwa kitenana into bionde murungu ekete na itare abuo kuga nkuromba na babethe na pastors ngwe pastor ni ubeka seminar no baritana ngwe Aciari no bakaria bauma kanisene Kiri potera weru TV kumatiania bita wake uvin kemadhi.